Iya romelo iya ala kotoma meraja adalah hikmah. Iya kotoma kada hikmah berarti pak disengang. Iya kotoma kada hikmah Isra Mi'raj berarti pak disengang ia angkai na tampu hilalanna peristiwa Isra dan Mi'raj na nabita. Nah angka 23 agaga na pak guru ngetau pandrite puluk ko peristiwa ini. Jadi mudah-mudahan angkawat di talolong matu. Nasaba metetan itu mameraja. Metetan ya kau tahu ngi mameraja. Iyan nang 10 na tahu ngumuro na 50 tahun. Berarti sekitar 40 tahun ni mameraja. Iya. Jadi mudah-mudahan angkawat di ngilolongan. Iya, ke bawah ditabawa rewa. Hikmah. Iya. Jadi makoye. Iya ronabita Pak Bu. Wattunna melo ipalalang okupong Allah Ta'ala. Angka 23 peristiwa na alami nabita berkaitan dengan kehidupan nah. Nomor sidi benena nabita kaminan napujie makunrei kaminan masengarang ya naritu Khadijah wafat. Masarame maniatina nabita koro amurena nabita makoto matetoy yang menjadi pelindung. Kemudian yang ketiga masih satoi pakalinong atau tunggal lino na berupa ekonomi nasabak diboikot. Tapi ia agak gawe susalinomi. Na iya narupong Allah Ta'ala nauli inabita berkaitan tema yang kayaka untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dua rupa tu sana mega tu rupanna pacarama, mega tu rupanna pendapat. Iya kong katako si salay matu ya rupan dapat upalabangnya si bawa bisa tangkalinga. Itu karena keluasan ilmu dalam agama, istilahnya keluasanna 23 ganna pak disengar hilalan agama. Ya jaja tak kada mari je nasi salah. Mak dupa-dupa memang patarona atau pandrita dalam masalah agama. Iya namelo upangolongan. Maka daya ronabita wattunna laipolei na ko malaikat Jibril laipuit memato arona nabita. Istilahnya dioperasi. Tapi aganda nabita yala jantunna. Na iro jantunna nabita napatamay malaikat Jibril ko si di onrong. Makarami ko dalelewe dalam satu wadah. Iro onrongnya ang kami matona waena. Air itu adalah air Samsam. Iya ko tahu pandrita papiki makadai lai bisai. Iya ko idi oko patareka ede. Nasabay ko makadaki ibisay berarti macarepa. Nadena macarepa atin na nabita. Natau dega atas salanna mapacing. Jadi makadami tahu pandrita iya ro jantun na nabita nareko siges sa isid dia aga-aga wadingi mancaji pak burah. Naleteki baraka sehingga makadito pandrita patarekae. Wae Samsam mimelo na lisari baraka pong Allah Ta'ala. Ia ampai yalik kesempatan pasiges sa isibawa jantun na nabita. Iya. Ya jitannya jantun na nabita ibisay. De air Samsam mimelo ipancaji pak burah. Makanya purana tona ges sa atin na nabita jantun na nabita. Air Samsam itu memiliki 2 keistimewaan. Ia ko inungi mancaji pak burah. Yang kedua nampamasso tahu na rekoninum. Pasele andre. Nasabak puray nages sa jantun na nabita. Ang kamo pa to agaga
na barakaki po Allah Ta'ala ko manuru patareka pe makadakao na madu-padu patu pendapat Hajar Aswad yedi pole mangumrah pole haji ya gangkulea nga hatu untuk bawi ro Hajar Aswad silapa tawe koro si jajja aina law moy ha angkalalo taw denu le mak bau palicce manina sangi nakka manilima na napa ni mau ko liman pak dena nule latu onro lakda na Mario Marannu te bawi ro Hajar Aswad. Na ro Hajar Aswad pak batu. Pole surugah. Menurut riwayat dia saya ulolongang batu pole surugah. Itilok kolino. Iro batu pamulan na maputih dia na mabolong. Maputih tapi onro egan na mi tau bawi lette dosana lokoro nasabari ro batu mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad. Tapi iya ro batu ero maka dia tahu pandrita dega ga jamaah haji siba jamaah umrah bawi ro batu ero seandainya nabi tawattuna matawapa dia na bawi. Iya kene makamu Ibrahim onron nama cek Nabi Ibrahim na bau nabita maka semua orang akan mencium makamu Ibrahim. Agak betuangan lah Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Jadi itu pendapatnya tahu pandrita ero. Jadi lai mulia kangi Hajar Aswad karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi makada itu penjelasan nak kodalele makada iya roh Hajar Aswad iya kolai bawi paselle liman na mematto puang Allah Ta'ala kolino. Jadi nigi gitu bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Makwilo. Jadi itu yana tu nakala guru takali sidendreng almarhum iya ro tau mak bawe sanrawe-rawe nareko na bawi liman na pong Allah Ta'ala. Itu cara mana guru takali sidendreng rampe ya ro. Kemudian Nabita mancaji guru ngetoy ya namelo ya lah hikmah na pak makalaki ona hikmah to ya ko to makada hikmah pak disang ya namelo ya lah magi na jantun na nabita bisay magi de ni dio magi de di cemme atau magi de di jenneki atau magi na yero bagian-bagian di perutnya tidak dibersihkan magi na jantun na sitongan na degaga carepana tuh. Ini pesan. Maka daya komelo kolo si runtuk pong Allah Ta'ala. Atau iya ro anu melo elok pong Allah Ta'ala. Pacingi wijolo atimmu sebelum jokah. Sinin na jama-jamangi o kumanang isanre. Kumanang isanre. Apa tahu kepujian ngisi bawa tahu ikhlasnya atinna minonroy itu iya ya kalau melo ya jilaya cangia tahu ya tahu deh atinna minonroy jadi pakanjaki atita narekong kagaga melo ijama iya nama salok kue masolat tu capan tapi iya nama kanjak mo kue akaran nuki maka itu kuncinya. Magi nak kalay patamo kowe itu pesan. Sebenarnya makada bersihkan kalbumu sebelum engkau menghadap. Jadi pakanjaki napape pacinna ati itu termasuk sikiri. Jadi ya tau melo mas sempajang pakanjaki niam. Tau melo umrah pakanjaki niam. Melo haji pakanjaki niam. Melo puasa pakanjaki niam. Melo sedekah pakanjaki niam. Pakanjaki jolo kue. Tas salah kamay o kue masolamana tu. Yan tu ampai alena pangulut ta Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arbaimun Nawawi hadis nomor sidi paling pamulang ada hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tungka amala yang kapinasi boy niya majapu tungka amala ilolongan sesuai gaya katai. Oko manimon roh. Kaya tau puji riali kaya tan niya. Kaya tau ikhlas betul-betul beribadah.
okuminya emon roh. Ipakanjaki jolo rampan na nyawata pakanjaki atita enak pamulai. Kemudian iya na iya atie mapacinge ina makanjak manangi halau saliwang. Makanjak manang. Iya na tahu makanjak atina makanjak iha pangkaukan nah. Jadi namo maga egan na sakingker tapake kumacare payatita degaga. Iya. Iya na tie masalah manang. Iya. Ya namanya yang katau pacai cairan atina je itu masalah. Ya nang katau mapat di atina itu masalah. Betul kan lah. Oku itu monro dasarna. Ya, makanya atie ia rojolo lai bisai ia na rojolo lai paressa na rekotomelo makasibia. Itu aguruangan. Salah kamai apa nabita melona ipameraja atinna jolo. Yang kedua hikmana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telu aguru ngokwe. Telu. Yang pertama subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi di ipalalam minabita. Dena lalanga ipalalam. Ya kong kajak dinding. Oko masigita. Ya rojange macane. Cicamne 24 jam. Itu dalam sehari semalam. Jadi kedua mi macane sesusiwan ni. Tapi nareko naputa ipu imang. Namo kasih ratu jadi toh. Nah, kira kan? Jadi aku makadaki malaleng maputara sendiri jange cicem mi macane dalam 24 jam itu ke cicem. Tapi aku ipano ina iputa namo ka 50 melu ipacane jadi toh. Ipalalennya senayar. Tapi kole na malala sekok nero kemampuan na. Nabita ipalalang. Oleh kendro. Tapi itu koya edena tapu nabita. Deni tapu nabita. Dena kada subhanalladzi asra bi Muhammadin. De tona kada subhanalladzi asra bi rasulin. De to. Jadi dena kada puang Allah taala napalalang isurona. De tona kada napalalang nabinna. De makadami napalalang atanna. Jadi ya komeki malalang ancaji ataki komeki ipalalang. Jadi aku makadai hamba tanya nabi tabawang. Namo di angkai oko hadere wat dito melakukan perjalanan ketika sudah menjadi hamba. Nah, jadi dia tu nak kada subhanallazi asra bi Muhammadin. Dia tu nak kada asra bi rasulin. De makadai bi abdihi. Nah ini atan nama nangi pong Allah Ta'ala. Tapi ini ni mengaku. Nah kuimo ke pong Allah Ta'ala. Maka dah atakku ya. Apakah mengaku ki maka dah. Iya atamu puang. Tapi ngakui ki pong Allah Ta'ala. Ia na persoalan. Maka dah tahu pandrita ini mimisagi presidennya. Tapi nisaki ke presidennya. Laisa Prabowo. Itu. Ya kui makadai presiden kui ya risang tapi makadai tanai Prabowo wisa gayano kok kada de. Jadi pertama mesti diakui. Ya kui ki mancaji ata angaku ki mancaji ata na kui to ki pong Allah Taala. Ya komeki palalang. Kemudian pelajaran ketiga minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya na pokok na. Masigi loko masigi padahal nabi taka kaleko-leko. Den alam po to. Pulok ko Makkah Masjidil Haram. Ibawalaw Madinah. Nasalay Madinah ibawalaw Bukit Tursina. Okoy Bukit Tursina ipaliwangi Masjidil Aqsa. Ibawalaw Baitalahmi. Baitullah mina parewa lo ko Masjidil Aqsa.
Macene iya ko okoi Makkah Masjidil Haram matarullah Masjidil Aqsa sisa bumi 46 kilo jarakna. Sisa bumi 46 kilo jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi nasaba okoi Masjidil Haram lau Madinah napalau Bukit Tursina napalau Bait Alami napatamo ko Masjidil Aqsa. Mancaji 2.164 kilo. Lala lagi onrobelana. Macamnya ya. Tapi magi ayae. Oke. Magi ayae. Natapui dua nih. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makadaka onna pabulan naro. Amme raja malang peko carana. Ia kong ka kampo melo talawi Pak Bu barakna okoki manisa melo ki loju pandang ki loju pandang tate aserae le barakna kome joka asam paja sunna musafir ki oko bolata dun rakang ia tapura nama asam paja sunna musafir tatto kame maniati tania kan ni makada oko kak matu Masjid Rayana pangkep masam pejalur kita pakai memang ni roh atau masam pejasubu ki meki loju pandang masam pejasubu ki oko masjid teh tania kan memang ni makada insyaallah meka loju pandang romatu oko kak pangkep matu masam pejalur masigi sigeri barat. Ia kota salai bolata tadapi ipare-pare tapa kecelakaan silepoy otoy atau tak balik na takko tomate aga pakutanana po Allah taala lo ko malaikat pole kenro ya takko kenro melollah maka da pole masigi erona pasal pejasubu melo illa papangka pasal pejalor maka ribu Allah taala atak nasa mapulok ko masigi alam ko masigi tapahan nih ya ko demo patapahan ni lawulan jadi aja takkada meka lo jupanda matu okopi pangkep tole paman retangaso aja masigi yonroi mapalatu masigi tuyon rijoka yana riyasam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa magi rome rajae na masigi na tapulok ko masigi padahal masigi lau Madinah Masjidil Haram lau Madinah Madinah lau Bukit Tursina lau Bait Alami na pulok ko Masjidil Aqsa tapi magi na Aqsa itapu nasaba ukwi romatu letu masampaja jadi ako meki joka toli sampaja tonroi mapaletu maka da oko kak masampaja subwe insyaallah matu ko kak pangkep masampaja loro lepagi pare-pare manre tunubale denan caji masalah lepasiki baru manre rak baralle dena masalah nasaba magai capakna Allah langi purani pau tapi leko-leko ki matu tanyana masalah ia ko mate ki ko pabelu baralewe ia matotu nakutan napong Allah taala maka da kenri melo Allah maka da melo illo masam pajalloro ko pangkep itulah yang disebut dari masjid ke masjid siaga belana Allah langata dihitung ibadah karena perjalanannya dari masjid menuju ke masjid dari salat menuju ke salat itulah hakikat perjalanan jadi maka itu mereka Allah lang lino tega Allah lang akhirat ia ko angkat tau maka da mesalayo ko na melo pasae maparu Allah lang lino mia tu melo iloko na loko romanre Allah lang lino mia tu tapi nareko maka da yoko ki jokai oko ki romatu masam pajaloro Allah lang akhirat na itu itulah perjalanan akhirat yang sesungguhnya iya tapahan ikan kaya loh. Oh iya. Nomor 2.
Nomor 2 kan kena talolongan. Ikin rokin ri nelo namoi di role ka Pak Mega toje wita pas sepeda. Kelompok pas sepeda. Ini rupa kelompok pas sepeda si pulungi maka doko ki masjid raya jo masa peja sunat duha matu enapa to joka usahakan ini dapi okwanu masa peja loro patangangi mas sepeda tabuan no salo etamate salama ki apa alal amulanna lalangange capakna lalangange pura yukuru betul ngana poluki masigi itu meloko masigi poluki sampajange loko sampajange itulah yang disebut dengan Isra. Iya tona penjelasan napake tau matotta maka daka tau matotta nasaba iya tau mato macoy-coy mega pake ya tu maka de sampajat tepat tuh biasa tangkali ngadi sampajat tepat tuh jenek telukah cerita bola rondang apa oke bola rondang ini kan bicara kau tudangi makui akatana iya rona bitta hak desa jadi ya kong katau pasala ya tu sampajat tepat tu jenek telukah tau demi na pahang iya haro biasa waktu kumak guru ku pesantren ni guru ta aji patahuding almarhum biasa ku waku tanah-tanangi ku makanya kia sampajat tepat tu makanya guru ta biasanya mas sampajat tepat tu asam pajat terukoh pasti sambung-sambung sampajamuh loro ta masyasara sampaja si kota mangari biasa 2 telu mani tahun roi maku tanah-tanah angka 2 telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis angka toko kita na pangulut Hujatul Islam Imamul Ghazali nuliang ikaw ko perpustakaan Ihya Limiddin ya angka kita baca-baca ternyata na kita gondol apa Ustaz kita gondol nah ayam tu kalau kita gondol nama pandiulu baca mako ye iya riasannya pak sampajat tepat tu iya ko suju pacapurang pada nak kapurang ni masuk pajaloro to iya de ena pakai tapake ni matu kasarai iya ko suju pacapurang ni matu okoraka pacapurang na sampajang asarae tania kameman ni untuk masampajang mangaribi ko suju pacapurang ni jadi tania kameman ni untuk masampajang mangaribi suju pacapurang na sampajang mangaribi matu tania kameman ni untuk masampajang isah suju pacapuran na sampajang isah tania kameman ni untuk masampajang subuh magay iya tu kag sampajangnya dua niat na tu niat sampajang si bawa niat melo mas sampajang cicapi pakolinga niat sampajang nareko kata bere itawe niat melo mas sampajang okopi suju pacapurang ini pakai jadi ya kota suju pacapurang na atau kan niati untuk pasi sumpungi sampajang asarae agar nasa nabita hadesananya umatku adalah umat yang terbaik de nagaga caukanja umatku nasabak magai meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain apa iya tu kota papatui cek delada tu waktu tapake mas sampajang sampajang loro 5 menit sampajang asara 5 menit sampajang magharibi 5 menit monro basige emak curita tajang isah mak gosip sijang magani kira-kira nah napai 10-5 menit mas sampajang isi jani mak gosip bangkaro ni 40 tu 5 menit bangkaro iya jadi magis sampajangnya ni tutuk beresalang na iya ro beresalang kak 2 ni iya ko magay to ma beresalang nomor si dia ko to si runtu yang kedua iya ko magay iya ko to masarang sama kira makanya beresalalo atawe pasi sumpun ni wattuna sampajangnya mangoloy beresalalo abiwe napa mula pasang wattuna sampajangnya laba aja jo mula pasang iko dia nata sambung yan riasa sampajat tepat tu apa angkat tu alasan apa
maka damanang kay pasisumpu-sumpu makoy iya ro tau manya pigaw deceng pura catat. Catat itu napa iya komannya ki pigaw deceng icatai itaritonya palang. Angkana palang na cidi. Ko icata itu ya itarinya palang. Jadi ya kodena sampai jamai tatak toliang kaya roh palang edena tasusu. Itu kanjaan atau mania. Makanya sumpu memang nih. Jadi taniakan memang nih. Untuk pigau isam pajang yang berikutnya. Iya na tu alasanna kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur dan pahala terbatas. Magai karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Dan itulah yang dibalas terus menerus. Nah. Jadi tapahan ni kang kaya rodi. Ay tapake ni harus sampajat tepat tu. Mega apa tu tahu salah pahan nasanya sampajat tepat tu dia na sampajang. Cukup di bawah na pacenga mako na pumakapat ya pangulo ya tinggal na pakada alhamdulillah selesai. Wah. Nia sampajang sanayero tapak koro. Si salah penting cede jelaskannya tapak koro. Taruh kali saya cede lo koro tapak koro ero. Iya ro pakasibian nge mak dupa-dupang. Angka pakasibian na matay. Angka pakasibian na docili. Angka pakasibian na timue. Iya. Namo tu ya ro ya wae la marupa angka to pakasibian na. Iya. Iya. Angka. Ya na tahu pura mak baine na berhubungan apalah tu. Iya. Maka desa bae manang ka apalah ya Rasulullah na jama-jama maka aja maka dia nabita ya kotannya baine mu pakoro maga nasa dosa na itu sampai apalah ya nalo jadi angka mana tu pakasibian nah lan rolewe ati angka pakasibian nah angka to tu nasabari na tatutu matu jadi ukoni melo jelas kacede maka da usaha kanginangka pakasibieta tania lepak lillah. Tania tu jumlah sampajang. Tania. Apa iya ko sampajang iris bilang. Iya ko baca Quran iris sama kada seko lampau baca. Iya ko pasidak ke iris sama kada seko jumalana. Iya ko baca Quran irisan. Sikiri puasa irisan. Usaha kanginangka pakasiweta tania lepak lillah. Tania ila mata, tania pareng kalinga do cili, tania pikiri, tapi ia minon roye. Agayaro merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, ia miilalan apa si sumpung. Sehingga dia merasakan dekat dengan Allah. Napa narab ngerang-ngerang atas salana. Kemudian menghinakan diri di hadapan Allah. Ya nariyasa tapakkoro. Makadai nabita. Si jammi taweta kepakkoro. Masarolat bi inanya masam pajasuna esisa burakan. Tapi tania tahu aku masigi ya. Tania tahu aku masigi iya. De nak kado ko pamasigi de. Wadi jaji tukang batu. Ukui copo bola na tahu matukang. Nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Wad dito jaji Pak Gadung. Matangangi mak dompeng. Nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Wad dito jaji Pak Balu-Balu. Matangangi tuda mak Balu-Balu. Nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Tau mas sering. Tau mak bisa penne. Mak kunraye manasu. Atau arwanewe tuda-tuda wading degaga onroang diikat dengan masalah ini. Ini menibawang. Tapi wadito jaji okui lalan nama sigi ete tuda nade nasi sumpung ngatin nasi bapong Allah Ta'ala. Tapi angka tahu mabelay saliwa pole masigi okui copo bolana tay mak jama matukang batu
tapi isi sumpung atinna si Bapa Allah Ta'ala. Aga nasa pong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Pong Allah Ta'ala maka dana podangi Nabi Musa. Ya Musa, aku sangat merindukan hambaku yang mengingatku dengan kalbunya. Tanya lepak lillah. Itu kieu kumakadaki subhanallah subhanallah subhanallah. Oh, sikiri itu. Sikiri. Ya kumakai alhamdulillah sikiri itu. Tapi kode gagak kedo lillah. Ia milala bawang merasa bahwa dia bersama dengan Allah, maka itu adalah tafakkur. Iya, masarolat binanya masam paja sunnah sisa burakanna nareko yule tudangi pasi sambungnya itu. Ya natudah kada tau pandrita wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu masuknya ayat itu. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Pasi sumpung materu kenro komonro. Kapo tu tahu okui masih gie tapi HP minau rusuk maka bela tina latu pasae. Angkato tahu okui pasae tapi angkai atinna si bawa pong Allah Ta'ala. Itulah hakikat yang disebut bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Iya. Sakangin angka kemudian angka pasanna guruta Imam Zazili makada iya ko ganna ni 40 taong umur mega gani nakanak ko mega gani iya naganna 40 taong umur usaha kangi nang kasalawa salawa iya ang kasalawakmu de nalepa kangi lillah tapi atimmu mimas salawa lori nabita aja nalepa kangi lillah salawa aku ilalang atau atimi pakai masalawa mak bicara sendiri moto ta coba gretes aja ta pakai do lilata ang kalalo tau ko de na terbiasa nalepisi sangi capak lilana natatundo ko kada na panabaca de na kedo ia bibawa masalawa ilalang ia na terbiasa ya tu namo macurita ki tuli masalawa tu ye iya, ko terbiasa. Apa angka tu kilala wat di masikiri de na kedo timu. Ia naruyasang sikir kalbu. Kato maka da sikir rahasia ia menemuh. Iya. Kemudian, aja nambelala da bahas ya ro. Nasabak ini setengah jam. Nabita tegere. Layalay oko Makkah naitilaw Madinah. Okui Madinah suruh masam paja sunnah oko malaikat Jibril. Pak malaikat Jibril jatuh dampingi nabita. Kendaraan nabura. Masam paja nabita pure maberesal nabita makutanay. Jibril. Onrongaga ya wonroi masam paja. Maka malaikat Jibril Madinah Muhammad. Oko komatu malaikat dapurang. Jadi sameman itu nabita onrona hijrah. Salasai Madinah. Lai bawai lau bukit Tursina lebih sisa bukilo lau bukit Tursina okui bukit Tursina Nabi teh suruti mas sampaja selesai mas sampaja Nabi teh makutana ku malaikat Jibril Jibril onronga gaya magi was sampaja ngokoi makanya malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sipak bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima onronna Nabi Musa komisi pak bicara pun nah okilau Muhammad materu inabita naliwangi Masjidil Aqsa lai paliwangi sisang ke sebelah selatan siaga belana 10 kilo 10 sik di kilo siaga onron lepange Madinah Bukit Tursina laonyo korolotan na Masjidil Aqsa angkau rongo koryasa Baitallah ni biasa di makadaki Bethlehem isuroy nabita masam pajak selesai masam pajak na pemakutana onrongage Jibril makle malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ipancaji dilahirkan onrona Nabi Isa jaji aga maknanya pak tahu coba gerek mali pak disakananya magi na itilaw Madinah madena tarulo Masjidil Aqsa magi ni itilaw ke Bukit Tursina onrona Nabi Musa magi di bawah loko Baitallah nih onrona Nabi Isa jaji
ak guruangang maka daya kong ka kampung tonroy tama tasapa yo koro kampunge kega kampung ko tu madari nonroy tau pandrita madari nonroy wali nonroy tau madeceng gurut ta kali sidendre waktu na tuo ya kong kay tama kulo angkat tau okoro kulo nonroy law bolana ya na pole masige macarama itata ile pangokoro bolana podanga tomato ay gidole nga sana imame matto ina iya na pole macaramo ko masigi ero kulo tatta ile pa guruta menre ko bolana jolo guruta pole pare-pare kali pak baja iya ko pole kulo lepate ko bolero namo tu tau pandrita makoto tu niga tau iya ko ini makada niga ulama no ko kampung makadayano wat digalo ka si runtu minta doa iya lami lupa dong iya pale ko mate ni siarai ki buruna lau ki siarai ki buruna pilau doang ni napaki milau baraka ko pong Allah taala puang lau ka siarai ki buruna atamwe waliwe wilawi puang aja nak wali mangilau ki wilawi puang talenga wija-wija mak baraka pada iya tambahan ya riasa tawassul iya ko makalaki mabikola desa dingah kadabani tabacangi Fatihah ure tabaca Fatihah bacangi kulu Allahu napati laudongan napaki makada puang talengi baraka wija-wija dan keturunanku anak-anak dan keturunanku talengi baraka turu pada toha baraka angkai talengi atau pandrita ini eko pura ya roade ni itu tempat wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah ia tu ampai tau matot tariolo latu makokwana jama nak mondrie tapi dena pahangnya nak mondrie ia ko pura mapak boting tapalau masyarakat kubur mako mato makoko di wah tapaya tu siaraki buru napatuju ia na pura mapak boting cocok dena salah tapi ia makokoe yang penting masyarakat padahal ia ko pura pak boting anak tasapa ni si kenro ko kampungnya ki buru tau pandrita tabawai lokoro tasuroy milau doang ang yaro tau pandrita napa milau doang yaro botim parue puang talenga wija-wija matu ia mak baraka pada ia tau pandrita kama kiro lau ni siare ki buruk na guru takali sidendre ia tu ampai jawa ki buruk na gusdur ki buruk na ke Hasim Asyari ki buruk na surang-surange ina ia na botim paru langsung lokoro na sama wali tanya ya wali nonroy mangilau puang Allah taala cuma milau mi pada ya lengi ya wali pada je kotolo bola nate ko boleh te bola baru bisa kilo mita tau lete bola baru nato cenga-cenga na ita bola na maballo agai pau mudah-mudahan kasih angka matu wija-wijaku wadito mak bola makoy ya semakoro to malio to baru tau tolo to manre konde-konde manre suwala agai ilau upa payano mudah-mudahan kasih wija-wijaku nang katomu le malio to mako kanjana mako mana mo itu toloki buru to makana mato mudah-mudahan matu nang kawijaku pada ye wali pada to pandrita toloko ki buru na guru ta kali sidendre bacangi Fatihah puang mudah-mudahan kasih angka wijaku matu wat di mana ipak disangan na baraka na guru ta kali sidendre mako itu iyo pui di lau masyarakat buru iya miroto mati gorai oh indah upa angkai apo bupure pak baine jagai dia aja mula sairi tahu pusa nanya tapahan nih itulah yang disebut bertawassul iya ko langsung yo ko tau mati milau maka daki bertawassut ia sange tawassul meminta kepada Allah keberkahan yang sama maka dan kagada lelena angka agada lelena ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tau molengi papedale. Di situ tidak mengatakan siratal nabi, tidak mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaika, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Gurutta kali sidenreg ya le papedale pak diseng. Malom masakka pak disengan na gurutta. Gurutta ke Abdul Rahman Ambodale ya le baraka pak disengan. Iya na roilau pot talengi baraka wijawijaku pada talengi iya he. Pakiro, tapahan ya, Bu, tapahan nih. Aja na ki buruk na indo upak tu lilai lawi, ki buruk wali, ki buruk tau panrita, nabita, ibawa lo Madinah, ibawa lo konron na Nabi Musa masih pak bicara pong Allah Taala, ibawa lo konron na Nabi Isa jaji, nasabaiya ro onrongi. Memiliki sejarah agama yang sangat dalam maknanya. Iya nanti ya komadari kalau kak Kalimantan, maku tanah-tanah kak satu, kega boleh tahu pandri tahu kue maka daweng kamu pa wija-wijan datuk kalampayang kamu pa kuilalang, maka da buat tiga tantara kak maka dengan lo si runtuk-runtuk bersilaturahmi, ya kalau tu nau koro dua mitu wilau, tabe nilau tulung ngak tilau doang ngak kama baraka tadapi tilau doang ngak pura ya romatu milau na amalan yo pui di milau baraka mapo tu tanya baraka itu ko mapo tu salah lak dak ya tu baraka na secede baraka asas baraka tanya baraka itu ko mapo tu ya senge baraka pak disengeng to milau amalan aga sikiri ibaca na wadding ilau ni maka itu tomato teriolo kalau surun tu to pandrita dia na melo mapoto lo milau pak dongeng kejero anakku dia panalaku matoni pana bayine beje angkang tu pak dongeng belah kade guru teh baca ye neriasa baraka yo pumakoka na sejelo-jelo putih cedek-cedek masel piki baraka ya baraka ini penting saya sampaikan ini. Imaki itu nabita ni pacenne. Kemudian selesai mas sempajang ko baitallah ni inapai parewa loko Masjidil Aqsa. Napa nabita isuro mancaji imang. Makmunna tau mate mana. Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. 20 nabi dan rasul mancaji makmum ukimon rina nabita. Itu isyarat bahwa nabita adalah imam para nabi dan rasul. Tapi pakutana jadi agama JP na tarima nabita waktu na menre maga JP na lepa na masampajang mancaji matopi. Nama-nama igare. Jadi itu sampajangnya pak tanya pak kasih baru. Jadi aja tak kada boleh menimami raja nabi tanapa kesempajang salah-salangi. Denako. Apa iya ko korangnya kepala korak apa ngoko. Iya ko ibuka korangnya tite gere. Nabi Zakaria mas sempajang. Nabi Zakaria ye mas sempajang. Aga dalelena wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sempajang okilalan na mihrabna nilau do mas sempajang Nabi Zakaria. Maryam mas sempajang. Apa Nabi Zakaria maki buarangi onro mas sempajang asal na mihrab. Nabi Isa waktu naitanai aganasang aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Kami mana sempajang na tepu. Nabi Ibrahim titik kare pak dongan na Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Sempajang memang. Jadi itu sempajangnya tanya pak kasih baru. Mapa mulai Nabi Adam dengan kami mana letuk nabita. Makanya waktu narewa nabita boleh siruntuk pong Allah Ta'ala siruntuk Nabi Ibrahim ko lagi ketujuh aga nakutanan Nabi Ibrahim aga mu polem Muhammad aga naleku pong Allah Ta'ala maka dia nabita sempajang dia nakutanan Nabi Ibrahim maka aga ya sesempajang apa ni sememen ni pak maka nabita sempajang ia mirona kutanan maka da siaga nasal 50. Itu Nabi Musa makoto ya to miron aku tenang aga naleku pong Allah Taala Muhammad make nabi ta sempajang
naku tanang siaga nasa 50. De naku tanangi maka aga ya sesempajang nasa baknis sa memang mo. Iya naro ampai tema na Isra Mi'raj tauna linuriyahu min ayatina. Iya tu tujuan na meraja Pak. Tania sampaja tujuan na. Linuriyahu min ayatina. Magi pe na sampajangnya marepa bicara. Makko mematui wita. Iya nang kabali bola talau umrah. Narewa pole umrah. Aga yaku tanang. De tu to makada. Kinro ko konge lo masampaja. Kinro ko lo masyara. De ga yaku tanang. Aga pe naku tanang. Aga na poleang. Cere. Cila. Nasa uing ka sugyadan na bawah. Sugyadan ngaga. Wah, jadi itu. Denang kan aku tenang kinro ko masampaja. Angka tau pole Malaysia nang kalatu aga aku tenang Milo. Angka tau Manisa lau Malaysia latio korto Malaysia makutana aga aku tenang tanya Milo tu aga baje. Makotia polean namin aku tenang oleh-oleh nah. Makanya yang ditanyakan juga Nabi adalah oleh-oleh. Padahal ayat mengatakan linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Lo jelas kang cedenya. Apa pura wak guru ko tareka. Makada linuriyahu min ayatina. Ia rupang Allah Ta'ala. Dena melo macuritangi nabitta pada nabi liang. Nabi Musa ya curitangi suruga si neraka. Nabi Ibrahim ya curitammi suruga si neraka maka dia suruga makwa kanjana se makwa salona ya curita tomi neraka tapi ya Nabi tak macenne okilalan na suruga bahkan sempat menikmati aliran sungai yang mengalir di dalam surga. Ini ya curitan ipitang de togaga Nabi mulai mite pong Allah Ta'ala de gaga. Nabi Musa na tau sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala nilau. Mako manibatena. Talenga po kesempatan. Melo ka mitaki. Maka pong Allah Ta'ala dia mulai Musa. Tapi Nabi tak bisa melihat Allah. Ketika dia di alam mustawa. Jadi dia ni cerita tu Nabi tak. Makanya. Ia tak paham. Kata di masa itu. Telu pak bisa ngayalengi Nabi tak waktu nama meraja. Telu. Ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi. Wajib disampaikan. Yang kedua. Ilmu yang Nabi boleh menyampaikan boleh tidak. Yang ketiga. Ilmu yang tidak boleh disampaikan oleh Rasulullah. Jadi angka tu pak disengen nasubu Nabi tak. Kenapa disembunyikan? Karena memang dilarang. Tapi angka pak disengen. Mesti dapat lebang. Agero. Itulah hukum-hukum agama. Ilmu-ilmu syariat. Angka pak disengang, wadina pau nabita, wadina pak gurongang, waditode. Dia yang memilih. Termasuk ada beberapa yang diajarkan ke Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Ada yang diajarkan ke Ibnu Abbas. Ada yang diajarkan ke Khalifah Abu Bakar. Ada yang diajarkan ke Khalifah Umar. Tidak semua sahabat mendapatkan itu. Angka tau pak disengang, tidak boleh disampaikan. Ilmu apa itu? Ilmu sir ilahiyah. Wattunna siruntu pong Allah Ta'ala. Denang kana pau itu Nabi temakana makwa modelek na pong Allah Ta'ala. Tidak pernah. Dan saya dapat dalam satu riwayat pernah ada sahabat yang menanyakan. Bagaimana Allah ya Rasulullah? Nasabak pure siruntu wattu nama meraja. Ya ku ini kaku pura ki siruntu kawan dingi pau. Iya tahu, kupura ki siruntu taside tahu maka dawa iya tahu ya maka maga ya ruya sangayano kadoa malabak tu do cilina makko tajak-tajak nah he. Tapi itu tidak pernah disampaikan karena itu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Jadi tak paham ya. Jadi aja tak kada angka pak disengan nasubu nabita de nasubu yattami matipau. Ya to na to nang kong kagaga pak di nawat dingi buka lah dak ya tu ampe to moto tario lo ko to manong ka pak dodong maka da tapak guru cek de nasai de
Daripada piga apa pakai dona. Dah subula seke. Jana namanya bicara tecek metia apa gurung cek bukai. Itu yang kemakot. Pasang ya itu kuncinya. Kemudian Nabi tak natu purana memancaji mangoko Masjidil Aqsa masuni loris perkarangan nama sigi berjalan. Kemudian angka batu malepang ro malepa yasena. Tapi agak bundar bagian bawahnya. Okiro menre Nabi tetudang. Purana rona mancaji mangoko Masjidil Aqsa. Masui lokoro okiro tudaro tapakoro okoni roma pamula yoli menre lagi. Nayatona Nabi tawatuna natudangi robatue nakadde menre igat ipenre lagi pamulangi macu iya batue. Macu nacuri Nabi ta. Nacuri metoi cuku Nabi mitai macio layam parang lay podangnya robatue makadaja na macio ukono tu monrotongan ni de tona kana Nabi terewa ko makadami ukono tu aji monro iya batue taraka ni pole tanai melo menre lagi ini tahan maka Nabi ukono tu dena lutu detona no maka batu itu parai di bagian bawahnya. Itulah yang disebut batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Dena santa desa kotana. Nah ya kotana na ya robatu nule melo si dipikulu korajana. Iya, tapi tak gantung. Ewat dita buka-buka ko HP tak tu ko magalamu ki buka-buka takati bawa ngoko Google batu gantung peristiwa Isra Mi'raj tapang katu gambar na menre parayawana dena kedo tapi dega yawana iya parai koso tanah yawana tak gatul letu ya sewe apa nasala ini lino me macuri nabita na yate to macho jato ni rewa ini to cocok menre monrosi sanyokoro iya nah itulah peristiwa akasana bukti autentik peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini. Jadi menrek ni langit Nabi taloko lagi pamulangi. Kinru ya sangelangi pak ai yasi marepa-repa nak mapasawa. Itu 5 biring ko jandela. Cuku ka layawo makoy alung cengari layase. Kake kana je langi oko yasang tuli benar ni kaso kana ke kana je langi cukup kilayawan liwa je belan cengari layase de to ka lawita ni oko penjelasannya makadani oko dalelebe langit pertama jadi nape langi pamulangi dihiasi oleh bintang jadi ro langi pamulangi bello-bello na bintang jadi ru ini itai bintangnya ya naru yasa ya sekna na ya ru yasa langi pamulang na nataliti tau acai siaga belana ya ru bintangnya polok ko tanai koto melok ro bintang yang paling macawe polok ko tanai maka dai sisap butau cahaya perjalanan cahaya jadi ya kong ka aga pada biasa ki masentre to ya kui patui sentre maka ta peletu ko cahayana ya kong ka pasawa makoro lasina sisa bupa tau ngetana napai dapi ro bintangi kami nama cawe kotomelo lokoro na napai ro lagi pamulangi maga na ro lagi maduel oke ka memang itu jadi ya ko maka dai teken ria sangelangi ya se imonro aja na tau rusui aja ya na rumah maka na mabelai onron tapi lagi pamulangi Nabi Adam engke Nabi Adam ngokoro ku lagi pamulangi monro ya natu Nabi Adam ya ko giling lo atau micawi cawe cak dio ya nak giling lo abio ina terlebih magi ko giling lo atau nama rio nasaba ni tay umma nama deceng ni tay anak apo na ya madeceng iya na giling lo abio ni tay anak apo na ya rode na makanja pangkau kana tulisi unu mi boto mi magai ko mai ya na ro patarlebih dan Nabi Adam itu menangis kemudian tersenyum Nabi tak si runtuk. Maka memang ini pasti runtuk. Ya ro Nabi Adam pole suruga. Ya dempara lokolino.
gara-gara balisi lah tamamu kasih babai nena. Tahu? Apa Siti Hawa matoje tu pengaruhi Nabi ada cek dek na nata salah. Apa makari balisi biasa memang yatte makoko adena. Dena niateng na palaba ni pengalata layandre. Na pamakap bi bayi nena nasa coba ni. Ibahaya to tu kap bi na makun rai. Hidi pajabat ya hati-hati ke. Kap-bi na si bici na tayo itu bahaya. Iya. Kemudian yang kedua, maka itu pandrita iro Nabi Adam na sabak tau pole suruga ya dem para lokolino, tau pura makanjala da onrona na lara lokolino kasi. Iya ko angka tau pura sogi na tapabangkaro, lalo ki siara-siarai. Loki siarai. Tau masara atin na tu. Tau angka bayinena kasi na pujila dan tapamate, loki siarai itu bertaksiah. Iya ko angka pajaba pure mancaji kepala dinas nata pemancaji rakyat biasa loki si runtuk-runtuk aja tasalai yo poko camak mancaji bupati aja mau tolong mitai menrekmu itu ya mikono itulah hakikat bertakziah tau pura madece-dece nara tapa bangkaro loki mitai teh iya na tu ampai ke ya ko angka tau lolonga jabatan dena wat disukuran. Deto nang kata runtu tau lolonga jabatan sukuran. Maega? Masalah salah itu kampung. Maka dai tau pandrita itu. Dan itu dari kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ia na angka tau tarima jabatan na syukuran abalalok po na itu. Magai apa ia tu jabatangi amanah si bawa petannah. Amanah dan fitnah. Masa tarima ko amanah musyukuran. Masa tarima ko petannah musyukuran. Aja selesai pi jabatanmu napa ko syukuran karena engkau telah menyelesaikan amanah. Sama kira jadi ipacak po mancaji kepala dinas napa kesyukuran. Tapahan nih. Nih kadi mapat di ulu. Itu kuncinya. Dan awak itu dan awak ding. Ya tiya ampai pak kong ke acara. Mereka kedua telur gubernur terpilih di bagian-bagian di luar Sulawesi mengadakan acara syukuran memanggil semua tim-timnya noli kalau macarama angkat tengah memang tak dampangi kak de kasih ulisar itu kono makoto kecuali matuk pajak mancaji gubernur meki syukuran oli lalo kak. Iya. Jadi ya kau angkat tahu terpilih mancaji bupati, aja na syukuran. Karena itu menerima amanah dan fitnah. Tapi ketika tugasnya jadi bupati selesai, syukuranlah karena engkau telah berhasil menyelesaikan amanah dan fitnahnya. Tapahan. Pai maraji-rajing anggota dewan maraji-rajing. Apa istilahnya terbiasa nyoko kamput atau jadi dek tu na itu agak-agak berjalannya makanja belum tentu to deh tabahangi ya jima peringerangan kakama pajaba oke ya kaki mancaji kepala sekolah aja lalu atas syukuran aja tas syukuran ya kaki mancaji lurah aja atas syukuran iya cancaji camak jangan syukuran aja. Karena itu fitnah dan amanah. Selesai pimatu amanata syukurani alhamdulillah salama nak. Itu. Makanya itu Nabi Yusuf itarungku masuk pola tarungkonnya mencaji menteri keuangan. Nah sebab bendahara negara. Yopui di Indonesia
Boleh pi mancaji menteri nah pertama terungkuangnya. Ya. Jadi ya tu Nabi Yusuf itarungkui jolo masuk pole tarungkuangnya mancaji bendahara negara. Yo po ini mancaji menteri di jolo paja pi mancaji menteri napa itarungku sigili kan. Tapi dia tu kagak kode kagak. Gitu. Si Jannah macaram. Oh ye pas 1 jam. Makku ye. Iya na aja no bicara manangi perjalanan ronaro. Ang kami aga-aga perlu sampaikan ya malada upatika kami makada. Namo maga repata. Namo maga susata. Namo siaga egan na jama-jama papolei. Aja lalu tasalai sampajang. Nomor 2, apatika kangi aparingerangangi tapatu-patu lalu bijat-bijat tasibawa keluarga tama sampajang. Namode na matandre sikola na kumakanja mo sampajan na. Iya. Aja na iya roy lalu makana makanja onro na masikola makanja jamana de sampajan na nasaba sinin na kawajibang ilalan nagamay. Cik di bawah kewajiban na tanggut tau matoy kode na jamai wijawijan na si baba ini na aga sempaja. Ya kode na puasa wijata de to ni calai ale na matui gan rusu. Ya kode na pasusak ka ale na matui jamu tapi ya na de na sempaja tataki na pacio na lapakutana. Iya. Makanya ya kode tu letasak di mamparang ya nakta. Mega di bicaran na ko yang parang sebelum na masisa memang patama memang nyo ko pesantren masih kolagama. Iya. Tapa pesantren. Kenro pesantren menon roy tama. Tabaway. Iya ko tataro ko pesantren tapoda memang ni gurun na. Kadang ketua na ko lo tarongan iya. Tajagay nga sampayan na. Iya tumato ko surimon ri idi tu tanggung tanya tu ya. Apa utaro memang ko he. Apa idi na tu pasel tau maton na iya tau maton na kokoi boleh iya makokwa idi tu manci tau maton na pas sampajangan nga idi jagaya nga sungat na puang Allah Ta'ala pak disangan na puang Allah Ta'ala tapi untuk mengawal idi tu wale tanggung jawab iya matu koko sorimon rinade na sampajangan anak ta magampang kay malaikat ina sampajan loro nakmu. Kamu tanay pambinaan, pura niya tu sarah kalau ko tu selesai. Iyo pokok ko ibolay na HP. Laba waktu sampajangi mak game manontong loma PlayStation. Latu capak na kampung ma motor si gande de sakada kenroy. Mapat dito dulu ke ganije lawe tuliman reong kosok de na papole ong kosok. Maga di komakuiro idi mato na lasay de pana ko sorimon rin na panrasa-rasa memang apalagi ko kunya sorimon. Iya upasang ni bayine makoto iyan ako bayine de na sampajang tatta idi mati galullu kenri me lalaw na din tanaiki tapi iya kota paringarangi moy mataru bayine ta na de na sampajang itu persoalan hidayah. Jadi deni calla tulakaye kodena sampaja bainena salama ya tulakai ya tulina paringarangan mulok ko bainena iya mi kodenang kana paringarangi tatta ilai tuntuk nasaba alena menjadi pemimpin. Akan nilala Pak Lurah si Bapak Sekcam iya ro pagawai iya kode tu lesuroi asoso masampajang aki buah bawan ni pamflet daripada ke kantor camaah maka mohon kepada semua pegawai dan staf ketika masuk waktu sholat silahkan tunaikan sholat ya matu ke surimon rikong kana guru dena sampajang podak bani malaikat kadang karo biasa woki na macam mana muaro mak baca selesai ini dakwah tah itu magampang apa yang ada ni peringerangi man rasai bayine dena sampajang kodenang kani purai podang purai kodenang kani podang manrasaki ya tu ampai bayine wena camang kali ngabaca pak apa tolame manije
daripada napan rasa-rasa. Iya, pernah memang nih. Iya. Kemudian, iya pantito ya, maka dah bikin tisangi, maga sijak na nalupai kita uwe kotomate, maka dah degaga bicara taulino, pengaruhi bi atita baik pujian maupun hinaan. Cicapi upakoli pau. Bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate. Tanawanaway ga realita. Ya komate ki asoyri. Nulle baineta anak tatarri. Tapi besok tidak akan menangis. 1 bulan ke depan tidak akan menangis. Idi nasiu rusuk malaika equilalan na kalabungi. Angkai keluarga. Kira-kira ni ngaramuki. Makadai tomatot tariolo. Wija-wija murad nuangan nak buta ciwali ko. Taulengnya murad nuangan buta rapak ko. Aja na tawe mutajam mabawak ko amala. Tapi pas dia memang ialemu. Riolode na pamuloy bi aso jancagan na po ngala ta'ala. Bu, ulawat tagang kasikue. Aja na namay galakda yapita. Aja na namay galakda. Iya kumati tu bay ni munrimi malay. Masa dia ada nak bayi ni lakai tak kumati. Tuki lagi memang bayi ni apalagi kumati. Jangan namanya bicara. Lau po dami mani. Maka iya ko anak tatatajang. Aja na natawe. Idi nang kay hadir makokahe. Termasuk saya. Meka tanaiki. Akasyaga tasyareiki buruk na tau matot tamatewe lalan na sitauni. Palingan ngakaduan. Idi lagi mapahangnya agama. Tulilaw mak berejama akadua mi law masyaraku buruk lalan nasi tahu maga pa ko bijat tamato ko mati kira-kira nasyareki lai kiri law ju panda makulia ya minatalipo ko capu idina ya kong kani kirimangi latu masih manis mani latu ni kirimata denang kana talipo ito matonna madisi-disi moki katuma purani gamanre magaga tu kaadata denang ka tuoki lagi apalagi kotomate. Upasa memang ni. Ia tahu macam masa padale napasa dia ngange alena dalle sebelum nola ya rulalang. Ad dunya masra'atul akhirah. Ia tulino onrom dara berarti ia lino dara. Kenri bolata angka kusuri monri. Mak dara kamaki nokumi dara tatataro asele darata deta parewa ilau bolata. Mate maliwasan itu ko boleh nang kay kolino itaro. Maka setiap rezeki yang diberikan usahakan disisipkan walaupun hanya sedikit nangka yonroi oko surimonri na pongala taala. Yana tunah kala nabita mambana masjidan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigi okolino karena pongala taala. Ibangungan istana ko surimonri na pongala taala. Ibangungan hotel. Jadi ya ini masigi tamaraja makopa nang kamana modi tatama. Angkau rotoko. Jadi namode na sampaja te ko masumbami ko masigi angka bola no ko suruga. Iya. Natanya tau masampajang jami bagu nga bola tau masumbangin. Imakadang kejirolano dia nang kanalo masampajang. Yang penting ang kasambe na patamo ko masigi angka na bola no ko suruga. Demi na tama. Angka bola na tapi dia na tama. Pak yaki buara mi bola makadami na bita banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan ni istana kilalan na suruga. Dia na kana bita ipatamay. Iya mi ko masampajangi angka goncin na yapunay. Makanya di pasampajangi aja tamasekke masumbang. Apa tamakamaki na dia tonroy. Pahangnya de apa tu nama di pasisele bolata itu aja pahangnya iya ini makun raya aja nanya tanaman awai si bamu kagak jero lakai kumatu kumata aja nana jero tau rusu agai ya kumasumbangi lakai ta acio toki maka dapat toka supaya tulisi bawa kimatu kusuri mundri. Ya kong kalakai masuk busu melok tolai bainena ya tuh. Ayo kalau wallahu wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.